Programang libreng sake ing yewada rin kapulisan ning Pampanga para karen kabalen a commuters apektado ning bagyo at albog. Ay ning report. Metong alibring serbisyo para kareng mangailangan sa saken inggewa ning Pampanga Provincial Police Office anyong July 22 para kareng commuters ami apektuhan ning bagyo. Penimunan ng Police Colonel Eugene Marcelo ining programang libreng sake. Kapag nasan nakanuniti na makasaup at mamye mabilis at transportasyon, kareng memalin aapektado ning bagyo at albog king lalawigan. Manibat abak ang gambengi, lilibot lareng sa kendareng pulis bang magsilbi kareng miyayaliwang lugar king Pampanga. Ako po Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, Susuyo.